Manipur ga India ga marakta laiba relation am di lai ne sa ye koi merger agreement sign to standstill agreement adu sigi simatung ina koi India ra pulli ni India se Union of India hai ni mai ken ona hek han ba constitution hong duk poche da India a Union of India hai ne Union of States hai ne state map punjil la semba India ne adu tari state sigi pick ke na chaw ge ra state ki tongan ba distinct mai power loi lai ada now huji Equina dictionary is a kind of like Atom Dance High People, but with due respect contradict to the game. Government 70 in Shamakadon has a layer. Why? Constitution Matungino is President rule later. No doubt. President rule C presidential order mana Parliament Kimatauta de Sango Padu Parliament Kimatauta Highway. President of Indiana Cabinet Key Union Home Ministry recommendation, the President rules revoked or raw. Proclamation no handu o hairagadi government se mga popular mayam ne haiba idi popular panjaning di haiba government se mo hairagadu ne ada government se mo hairagadu busi state ki majority magic figure mark yawna lairi ba kangbu jina tawum to e adu itadi moina central leadership to negotiate to matam da ekoina ekoisi yamna subservient oiba mongda Yam subordination like a negotiation at table. See, a quick magic figure like, wait, quick maracta infighting later me, a quick maracta leadership crisis later me. How's it later? I don't know, presidential rules there, president proclamations, loto, a quick hey, government same gay. Hana, Taknagato never. No, the Karamoto Haragadi, Mars when I quick Nasim BJP the Gi, a quick resign Tony. High Sabosi 100% government haying same one, Mamma Hajaram. I do a Punsin by why is it? I do. When Taba the Quiggy substance Punsin by BJP in a Congress of Lagan Punduera. I do a Congress key. Oh, Palese, Malevaki, the Montana, Hanagi Shelpi leader, or Kermibu, Chief Minister, or who is opposition Tamoroji. Hidoya. Democracy, the opposition is a break me. Authoritarian, who break Yaudova, Gari, we never governments. Opposition rules. Oppositions in a Punjin Mahavasida. Punjin was among Facebook to social media, Instagram, TV media channel, Punjin Bahisa BJP na INC the Tongelaga, INC government same, but do not Punjin Bahidora. Not Ragana INC the BJP the Tongelaga, government same, but Punjin Bahidora, I was in ever. I don't know. Core issue the government formation where is here. Mayam did a government famous young core issue is this having a Adam Jana Habiba core issues the government formation doing a transform to where I was here. I feel a jenning ever. Masikari, Hari no Hivada, Harakui Madam Dunico. Infighting within the BJP state BJP in Loishalo Hivaneva. Punjan Badunico, last Punjan Duidi, Mayam the Te, BJP infighting the river, Kaibung Dana river. Celebrity fraction ni haiba koi honorable speaker toksom celebrity fraction ni haiba adigi koi hana honorable speaker matam cabinet minister biramba yumnam khemchan gi fraction ni haibo adigi koi honorable MLA Bishorjit me hana minister biramba tongam Bishorjit ki fraction ni haibo si fraction mayam dune ba punjan ma mathau tari di Congress ka BJP ka pullaga government se badu nati ba adu tadi public domain da huju Pong Sana, government formation the transform to is here. End this infighting within the BJP legislature. Form the government. Form the popular government. Form the government. Elected government always popular ni. Hayang matang election the unpopular way to the election ng talakatuni. Miyam gi bandit am laganda. Or else government same mo haragana. Center high biro na. Government same go haragan ekoi BJP to pani han assembly dissolve to biro ekoi public to hujik thajai ekoi da tawgi ma thabak sing do public na ekoi da dum mandate pirakani thajai hai biro aduga hujik finally punjan ba hai base hujik state ki BJP ki marakta infighting amkhak leiraga government same ngamdri se hana masi resolve to biro aduga masi ekoi resolve to jare hong ba chawbusina Chief Ministerial koi kanonena lejare
aduna hojik president rule proclamation do revoke to biro home ministry na president recommend to biro parliament ma thok ta di aduga madugi tu thambira kanda ekoi punjal laga sai government am khakla kanda miyam gi wakat pham leiba aduga bihar gi pool adu ada du di sai ani sai koi pong thambi ba sai ani ma khai siga kaim to doctor kanda ni min tarani ko ni bihar election ju kamai mari le do no I fully endorse Oza Chandra Kumar de lakchik oza ozani mang naso papung naso thambi kre khoi Bihar elections ga Manipur politics sa masigi kari ngamba impact amata lei re habagi pose oza papung amadi oza naso yam phasana so thambi kre adubu khoi gi Manipur da hariba khoi gi Prajasina khoi trust deficit amakhak lei ba habitare hosigi leiba hana palam balenga amadi hosigi leiba leaders sings da leiba se masi ko han ge hai taraga di aduga 2027 ki elections da masigi chauna khoina mai pak pa man natraga na prajasina thajabado hangalan ge hai taraga di khusi mang da leiba issue sida hana full priority pira ka da masi kamai tora kanda khoi soft to woni habe pot sida khoi kok chungchina bam khak su change but adubu chungchina ga dor be se hosig se khoi leaders sing se pundriba gi pot amakhak leiba punda badana maram or kanda magic number leina leina hosig se government amakak semba ngamdana PR lengak chalairaga Manipur se leibani oza ko mai thamini Bihar election sina oza gi oba opinion da so koi Manipur politics abasina karamba impact lakpa yaina khani ko mai thamini ke ahan mada koi notice dialogue yeng biriba bio singbu kai kono chari du ai ko panelist ani koi pongsarat ka koi katum chaga so ai kai kono chari hojiki aikoi gi janang bibodo tai trust deficit adagi kamaina redeem to ni haben isam sam redemption mode to ne 2027 election actually even 2027 yauda ba bu yae elections if assembly say all of sudden dissolved to already election seat 6 months mong the kana to go do already sai ge trust deficit se cd ai wakandari hujiki current dispensation hai je bata rahe BJP ki hana karamba adi aina BJP na panjari se kare natte government moina pai bani na nache mamang lo hai jaram badune any executive decision je moi lo go do ne IDPs gi wagera any adigi illegal immigrants adigi leba ki law and order ki situations everything se sai ki ruling dispensation lo go do ne na chauna sai ki trust deficit hai je bata ko hangbiri do trust deficit city masi redeem to the warani lawe maram di May 3rd tagi 2023 gi May 3rd ko asina 2025 ki November 6 ne president rule su leigre sigi marak sida chahi koi gi ani makhai helam do male hele me sida ani phaga do na do say any makai round to matam say any makai sida khoi lenga ki chukli pai bi ba executive decision logo do ri cabinet ministers adigi ruling dispensation labor BJP ki MLA sing se song thora aga ai mamang do san na haija budun chong thora aga ekoi leba ki namak ta leini haiba se ta masi tawdi masigi masidi dum admitted facts ni mamangi khoi gi hana gi ex honorable chief minister noktomam birena magi public speech am da haibam yawun khoi di yumni ma pan thok ta gi lei ki dana leiba ki emotions adu ada leiba ki emotion du da ina matam du khanjau ina tobiram ga dubudi khoi gi leiba miyam go chatmin na ni khoi di hana chongthok biram ga di ngasi gi redemption gi keno ji lei roi e khoi ka main exonerate to ni havs hojik yingbiu ko adum every channel khuding makta de every discussion de every media gi topic oina ngangna bawani mase aina haibasina no buge su oiro koi ge separate administration ngasi Manipur da colossal violence am ka thuis unprecedented violence am ka thuoga 60,000 plus miyam si IDP oina koi ge keno da relief camp sing da language toraga yamna ijat leitaba punsi marilam khak lelis masi koina dum masigi haurakpham se koi loina khangi masi kaino separate administration na demand torpadagi ado separate administration si spearhead toriba maru oina demand tori se koi gi
Kuki community da belong to ba BJP gi MLA manga yauraga cabinet minister ani na demand to badagi masinga si phibam ji yobani ada hena nungang ningai oi puti hojit puti RPR president rule legre assembly dissolve to ba khatani suspended admission legre ko aduna si constitution da yaujaba kaino ni prerogative ni cabinet minister ama natra ani natra ahum natra loinamak natra reshuffle to ba hapchen ba lokthok pa haibase masi exclusive domain of chief minister ne constitution haibani ko ina haijaban nate doctrine of pleasure ne ba chief minister na madi phai hapsi madi phate lokthok se madi ai interest se ga tor pa lokthok se hapsi ai madi state ki interest laitre lokthok se haibase masi chief minister gi exclusive prerogative ne ada now question di matam chana a separate administration to demand to matam jida or to do ire na khanglak pa mi kup sida timing du da ta to khangodre haire ba ba to akanda to go day one sida channelize to biram go ne karam channel to no da koi gi ma ai gi colleague ni no cabinet colleague ni you can just you then Manipur gi cabinet minister ni no in a separate administration demand to go say this is very unreasonable hoi constitution da yabe ya da bai duna adu tongan bo warim ni aduga masisu yamna highly debatable issue ne duna adugi jaga adu jangjar roi gi adi mamangi merger agreement adigi stencil agreement mayam lai gra ai engon de gi na khang mayam ne khang birang ne ko ada sigi Manipur gi boundary gi duna issue mo raga separate administration ta leba maduna maram oiraga Manipur gi issue sida sai iba phibam ngasi unprecedented violence am thuo kana miyam na wari ba 60,000 IDPs aduga plus 200 plus mi sibam na ba sokpa mayam leiri ji hawruk phamje ngasai gi BJP gi Kuki MLA taret including two cabinet colleague of honorable ex-CM Mr. Onung Thomam Biren moina demand torok bodagi thokpa ne ba ara thoi ba pot se cabinet tegi drop torom de adum PR chalai ki na hale president poster ko na hale ai na jabudi matam du redeem torom ba yai si noina Manipur thugai gi harab tro si di cabinet Manipur gi cabinet ne or no cabinet Manipur gi cabinet you don't deserve to be in this cabinet na lo thu ga do ne number 1 number 2 amu state BJP gi unit gi president sagi penosida koi adhikari Sardar Devi kai khom nazari be ma masa maksu adum dormant oirali gi active oi gi de poi manung da kai ngang na no de koi mi cham na di khangre ataw du public mamang da public domain da sima di concrete oi haiba pot su yaw yaw gi de haiba di koi loi na khangi BJP gi kano si state president ni chawe mana sai gi party president mu oina noi tanto haibante even dhap taro ma bu yae noi separate mission ta la tro ai as a president of state BJP unit ai expel tawni haibio tawdra bhaw aduna madugi kaino si tawramde state BJP unit na kaimte act tawramde the honorable chief minister ex minister nasu kaimte by cabinet ministry de drop tawramde aduna si aduna adum housing bhaw moi tare tudi atopa moi tara dudi BJP kano da kano sogal aga su ai adudi panjar roi ge ana sigi timing matam chana mafam chana act to biram matam da huji redemption gi room likte ba adum BJP gi magi kano se ground hold to le pham thue maram di yengoi khoi di separation ta le ba kangu do MLA sing do state BJP de tan do kharabani whether central leadership of BJP ne yagera yaroira we have acted adigi PMO ne yagera prime minister ne yagera yaroira adigi home ministry ne yagera yaroira ekoi cabinet minister ani ja ai cabinet gi drop to kharabani so Manipur kai ba sunga yaroi this is my action ana to wiram go to hoda bani na hojikti redemption se thangai seng warani aduna hojik mayam na su khangbire trust deficit la isi amuksu president rule sing sai khoi ge bong na sai bi ni khoi ge magic figure ma leina
32 plus 7 magic figure laina president rule impose tawra laini adigi president rule impose tawra matungda khoi government ama sembasi aidi popular government haijaroi ko government haibani popular and popular have like government democratically elected government it is always popular there is no unpopular government aduna government sembasa sidai sida kamai togeda hujiksi magic figure laina government sem ngamdri ne ba aduna glaringly state bjp gi kaino sida infighting ama hujik su lairi haibadu ne ba aduna Bihar election ga sigi infighting siga relate to go oragadi it goes parallel haita sung theng na roi ba ni adi parallel line ani se kai theng ani punchi gi theng na roi dong aduna transit ngasagi across tongnabam jaga laite ba aduna hujiksi infighting within BJP se aina ngasai se impact ki ability nam ka pa yengjerame aduna contradictory oiba kano se tongnaba ahanbada akoigi honorable MLA Rameshwarna high statement se mayam jun ubirongani adi akoigi honorable speaker Thoksom Setabratana luchingba government ama semna na center propose tawrani hayem aduga same function du male aduda mu honorable speaker akoigi Sri Thoksom Setabratada hangma matamda ai de tanabasu yaudamni ai game khangde masigi question ji state BJP unit ta hangu hayem state BJP unit ta hangu haibasa speaker masaba state BJP unit ne hoi party aba party politics te speaker oi biragasu yet adum BJP gi member di oi ni aduga speaker ju oi birini MLA su oi birini ara mana BJP state unit ta hangu haye adaina su masi kuk nanga sai je yum khan ba duragadi in a way state BJP unit ka koi honorable speaker jiga pau phawna da bana tra communication gap oi bra na tra na moi marak ta yana da bam nei bra hai sai tone do tone jo AID faina state BJP unit na lorok pa decision da ai rum yani hai bana te state BJP unit na unit ta hang bi yo hai adu question je adu thwart to mana state divert to adu question do adu agadi state BJP unit ka gaino ga si machoi tabi ke no leibra haiba ma adigi adu agadi hojik popular government ama November 15 na semni 20 na semni ga hairisa masidi ai hawks ne optics ne lojai maramdi praja sida ngasai gi moine su wakaram di khanba BJP mo adi khoi gi share imagination hai jab tare ko MLA mayam ji sunga sai kuira amina khoi semani da hane wakhan ma ton da self consolation hai jab tare ko khoi president rule khoi suspended admission khoi likhale je kuira orna adum hayeng ji sem dong mali kai wakhan da dum khala ka da khoi miyam da dum November 15 je tham wali sai da haijal laga di dum semak pusu yare kai na dum haijin ma man ba ma ko aduna haijal laga di haijal li gai ko aina thamjaningi na haijal li gai sai trust deficit leiramba se hengal lakki ni se ai vai thamjake okay ye praja sing su akhoi jai ani makai hela bani na khoi gi leader sing na phongdor po wafam sing sida hari masi kadai fawa chung godoi na chung moi doi no haba sida khoi kitang confusion oi bagi state am khak ta leiba haba tare khoi gi mamang dak ta khoi gi leader sing na tawgani haraga tawdana laki ba thabak se yamal laupadana moram mora khala ba nai chage ozara tamjana sampasana stambi krai khoi gi masi akhoi masel hana punsin ba makhak change masida khoi gi political party ti dina punsin ba haba sida khoi gi mamang da su former chief minister oibiramba gi mana public space ta pi hi matam da so khoi punsin bagi wafam hai ki ba duga khoi hauze hauze ki nargi MP oibiribas khoi Dr. Bimol koijam na so khoi invite to birak bagi pot amaka khoi punsin je hai taraga khoi khoi se invite to raka na khoi pula kana close door meeting am khak phamba am khak chu changmani but adu hauze pawi one taw da ba du punsin ba ha ba sida kana ga no punsin ga dori bano ha ba sigi question am khak chu lak ba ha ba tare masida khoi government sem da ba masina khoi
November ki date 15 or 20 masi thawa matam da khoi gi semakani semoi habe gi pot se fa ba ka inta khang ba gi pot se lai ta ba habe tare masi da su nang ba makhak su ori bani khoi gi praja sing na khoi gi expect taram ba se khoi gi mokoi ha ki ba gi matung in November gi khoi last week or November 15 gi matung or 20 swai bu gi manu da khoi gi sem ka dra habe gi pot se le ram bani adu bu masai da khoi gi whether koigi government se man trokana manipur gi issue solution ba hona matam da koigi lei ba khoi masel siki manung da hana unity ba ma khak chang unity se hoji fa gi ona uba ngam da gi posini kamai thami ngi lo shela pa kan question point oin koigi ziki koigi igi katom jana hai we should govern ourselves I never koi ishana koi lengak chani hai bane lengak cha bu nu sing mutum nei ja but india gi phiba num do ji koi le re adu ra ga di koi ishani isa lengak chu je constitutional framework tu makha da lengak tu ne hai di federal polity india je koi gi central government na center pai ra ga central power adu state ki subject adu khai do nga sai gi india gi constitution yaw ri je union list hai ba ma union list hai center ki predominant oi ba ma gi exclusive power ni Sida state singina constituent union of India is the state mayam yawing in the state singing power to the lead. Aduga now the matanga state list cyber. Yes. Sidana state ki domain. Home super is in a concurrent list. Concurrent list no state as who gamba the center is gamba. Why overriding power is state center lake. Nada Koye equina governed to do it. Constitutional framework si makada state ki chief minister state ki missionaries mayam si independently state ki domain manungda mana tawba ngambado mani state ki union gi kana sokti ngai da sokta bida constitution na piba mangon exclusive oiba power do full fledged oina masa phanna man act over to never queen matota adu never govern we should govern ourselves if we should govern ourselves baraga huji context da halaga di separatist or secessionist ideas so me chakrane adu huji constitutional framework to ina karam jai do ina interpret to zama tamda ina sum interpret to jaraga di lawfully and legally interpret to jaraga di we should govern ourselves privacy India की constitution की framework में खादा constitution ने पीरी बा power do state की पीरी बा domain do मापुंग भाना से जिन्ना बतुने अदू अरगा दी हुजिक state का इन मामांग ना हाइजा बतुने मणिपुर का इंडिया का की मरकता लाई बा relation हम दिलाई रही ने सही है कोई merger agreement sign तो western steel agreement अदू सी मतुंग इना कोई इंडिया रे पुली नहीं इंडिया से union of India हाई नहीं मैं क्या नोड़ा एक कहान बगी constitution हम तो कुछ इधर इंडिया union of India हाई नहीं union of states हाई नहीं state में हम पुंजल लगा शेंबा इंडिया ने अदो तारी state की पिक के ना चाव गेरा state की तोंगान बा distinct by power लोई लगे अदो now हुजी कोई ना हुजी चलना रिजिक कहीं नो सही काटम जान जो हाई भी बतूने मतलब कितना जो with due respect contradict तो जो किया बा government से मंदिर लिंच से मकदम हाई चले होए Constitution में तुंगी ना president rule ले रहे, no doubt. President rule सी presidential order में ना parliament की मथो बुता दे, सांगोक पदुबु parliament की मथो बुता है भी वानी. President of India ना cabinet की union home ministry की recommendation ना मतलब president rule से revoke तो रो proclamation तो हंदू ओ hire गति government से मगर ताई popular में आने है भाई दी popular पंजनिंग दी है भी तो government से मुहार कर दूँ इन्हें. अगर government से मो हायर कर दो वैसी state की majority magic figure mark याऊना लेरी बक कांगबू जिन्हें तो बुम तो है अदो इतादी मोइने central leadership तो negotiate तो उम्र तमदा कोई सी यामना subservient ओइब मोंगदा याम subordination उल्लग तो गदो negotiation ना टेबा सी कोई magic figure लाई कोई मरकता infighting ले रमी कोई मरकता leadership crisis ले रमी हाउजिकती लेट्रे अदुना presidential rules है president proclamation लो तो अकोई है हम government से हमके है ना तक न गदों ने बा नूने कहीं मत औरों हर गदी मास ओइने कोई ngasi BJP दगी कोई resign तो नहीं हाई से बोझी 100% government है इंसे मर ममांग तो हाइजर मत नहीं अदुआ पुंसिन बाहाई बो वाई जे आई जो कोई न ताब दा कोई की substance से पुंसिन बाहाई बसे BJP ने कांग्रेस से चोंगसला कान पुंदोया
अदुगा कांग्रेस की ओ फरे से लेबा की दमकतने हाने की शेएलपी लीडर ओकरमी बु बिनंग चीफ मिनिस्टर ओरो खोइ ओपोजिशन थमरोजी हाइदोया डेमोक्रेसी दि ओपोजिशन जे ब्रेक नि ऑथोरिटेरियन खोइ ब्रेक याउदबा गाड़ी ओइदनबनेबा गवर्नमेंट से ओपोजिशन की रूल से अदा ओपोजिशन सिना पुंजन हाइबसिदा ए पुंजन बसिदा मांगनै फेसबुक तो मांगनै सोशल मीडिया मांगनै इंस्टाग्राम मांगनै टीवी मीडिया चैनल मांगनैबा पुंजन हाइबसे बीजेपी ना आईएनसी ने चोंगजलगा आईएनसी गवर्नमेंट से मधुना पुंजन हाइदोरा नत्रगना आईएनसी ने बीजेपी ने चोंगजलगा गवर्नमेंट से मधुना पुंजन हाइदोरा हाइबसिने अदुना कोर इशू द गवर्नमेंट फॉर्मेशन ओइरे इसे मैम जिना गवर्नमेंट सेमो कोर इशू इज दिस हाइबिंग से कादम जाना हाइबिबा कोर इशू जी गवर्नमेंट फॉर्मेशन दो इन ट्रांसफॉर्म तौरे हाइबसे आइसु या जनिंगेबा मसी करी हाइरे इनो हाइबदा हाइरे कोई मरम दुनिको infighting within the BJP state BJP si loishallo haibane aba punjan baduniko last punjan doidi mayam nate BJP gi infighting tawriba khaibung tanariba Secretary की फ्रैक्शन नहीं हाइबा कोई ऑनरेबल स्पीकर तोक्सम सेक्रेटरी की फ्रैक्शन नहीं हाइबा देखिए कोई हाने की ऑनरेबल स्पीकर मतलब कैबिनेट मिनिस्टर विबिरबा युनाम खेमचान की फ्रैक्शन नहीं हाइबो देखिए कोई ऑनरेबल एमएलए बिशोरजीत में हाने की मिनिस्टर विबिरबा तोंगा बिशोरजीत की फ्रैक्शन नहीं हाइबो सी फ्रैक्शन में याम दुने पुंजन में मथौ तारिदी कांग्रेस का बीजेपी का पुल्लगा गवर्नमेंट से बदु नतिएबा अदो तादी पब्लिक डोमेन दा हुजु Pong sana government formation the transform to is here. Maram kay end this infighting within the BJP legislature. Form the government. Form the popular government. Hajaroi form the government. Kay elected government ni always popular ni. Hayang matang election the unpopular way to the election ng talakatu ni. Miyam gi mandate am lagan da. Or else government same mo haragana. Ado center da biro na. Ikoi government same ga mo haragana ikoi BJP to pani han assembly dissolve to biro. Ikoi public to hujik thajai. Ikoi da tawgi ma thabak sing do. Public na ikoi da dum mandate pirakani thajai hai biro. Aduga hujik finally punjan ba hai se hujik state ki BJP ki marakta infighting amkhak leiraga government same ngamdri se hana masi resolve to biro aduga masi akoi resolve to jare hong chawbusina chief ministerial koi kanonena leijare aduna hojik president rule proclamation do revoke to biro home ministry na president recommend to biro parliament ma thok tadi aduga madugi tu thambira kanda ekoi punjalaga sai government am khakla kan miyam gi wakat pham leiba aduga bihar gi pool adu ada du sahi ani sai koi pong thambiba sahi ani ma khai siga kaim to doctor kan de numit tarani ko ni bihar election ju kamai mari len do no I fully endorse. Okay, ambasan thamikra koi gi za tomsao za Chandra Kumar amadi pabu sarat na ambasan thamikra koi gi ngasi pangthoki ba bihar election koi mamang da leaders sing na phongdor ba koi bihar election gi matung da Manipur gi government stem ba sigi matang da khana ba gi wafum do koi ngasi